Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel Umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Isikhalo sabathandi bomculo kaMaskandi sigcine sifezekile wengane zakwethu ade bekhala ke lapha bekhala ngokuthi uSminoff akekho ke lapha emcimbini onge-29 lapha okuyikhuphukane zakho kumcimbi ohlelwa ungelovike lapha wengane zakwethu. Usememezele ukuthi ke izoba khona ke lensizwa wengane zakwethu akade befuna imali yase-Absa sebazoyithola ke lapha emcimbini ikhuphukane zakho. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane lapha kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela ucela subscribe kuze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masposta ivideo enje. Si channel siyabonga. Asenghlile kabuhlungu ngithoya